Agaseke k'amakuru mu karere ngapfunduriye muri Kongo Kinshasa. Umutwe wa M23 watangaje ko udateze kuva muri santere ya Masisi mu ntara y'Kivu y'Amajyaruguru n'ubwo wabisabwe n'umuryango umwe bw'Uburayi na Leta Zunze Ubumwe za Amerika kuko wayifashe mu rwego rwo kwirinda ibitero by'ingabo za Kongo nabo bafatanije. M23 yafashe santere ya Masisi tariki 4 z'ukwezi kwa mbere nyuma y'umunsi umwe ifashe Karere. Ifatwa ry'utu duce ryabanjirijwe n'imirwano ikomeye ihanganishije umutwe n'ihuriro ry'ingabo za Leta ya Kongo n'imitwe bifatanije. Ubumwe bw'Uburayi na Amerika byagaragaje ko bibabajwe no kuba M23 yafashe iyi santere kuko ngo yarenze ku cyemezo cy'agahenge cyagomba kubahirizwa kuva tariki 4 Kanama mu mwaka ushize. Byaboneyeho kuyisaba kuvamo. Umuvugizi wungirije wa M23 Oscar Barinda yabwiye ibisiga gusa imiryango ko santere ya Masisi yafashwe bitewe n'ibitero ihuriro ry'ingabo za Leta ya Kongo ryagabye ku birindiro byabo kandi ko badateze kuhava. Yagize ati ibyo bintu bavuga ngo gusubira inyuma twebwe twirwanaho turuhari gakondo yacu amazina yose nk'uko mubizi nitwe twayise dufite uburenganzira bwo kuba ntabwo tuhava. Yakomeje agira ati ntabwo twavuye muri sabyinyo ngo dufate jumba tudatewe, baraduteye intwa zacu z'Kinshasa zagiye gushaka ibiganiro by'amahoro. Intambara rero naho yatangiriye kugeza amagingo yangaya. Barinda yasobanuye ko gahenge M23 yakize umukono nako ku itariki 7 z'ukwezi kwa gatatu kwa 2023 ubwo abayihagarariye bahuriraga i Rwanda muri Angola na Perezida Joel Lorenzo. Yibutsa ko Leta ya Kongo yanze gushyiraho umukono. Ubumwe bw'Uburayi bushishikariza M23 kuva mu uwo mujya ku kanya no kubahiriza agahenge ku buryo bwuzuye, bukanasaba u Rwanda kureka ubufatanye bwarwo na M23 no gukura ingabo zarwo ku butaka bwa Kongo. Amerika yavuze ko gutera intambwe kwa M23 harimo n'ifatwa ry'umujyi wa Masisi byangiza umuhate wo kugera ku mahoro mu burasirazuba bwa Kongo binyuze mu biganiro, ndetse ko bigira nabi bikanavana mu byabo basivile bo muri ako gace. Itangazo rya Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga ya Amerika rivuga ko M23 igomba guhagarika imirwano aka kanya ndetse kubahiriza agahenge. Yongera gusubiramo umusabe bumaze igihe kirekire bw'uko u Rwanda rukura ku kanya ingabo zarwo muri Kongo Kinshasa. Leta y'u Rwanda ivuga ko amatangazo yirengagiza impamvu nyirizina y'intambara n'inkeke ku mutekano warwo. Agahenge kavugwa na Amerika n'Uburayi nako guhera tariki 4 Kanama umwaka ushize kagizweho hagati ya Kongo n'u Rwanda mu biganiro byowe na Angola nk'umuhuza bigamije kugarura amahoro muri Burasirazuba bwa Kongo. Hari igihe cyashize impande ziri mu ntambara zinyuzamo zikakubahiriza. Mu butumwa yatangaje ku rubuga nkoranyambaga X kuwa 2 nijoro, Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga w'u Rwanda Olivier Nduhungirehe yavuze ko itangazo ry'ubumwe bw'Uburayi n'amatangazo y'ibindi bihugu atavuze atavuga ku mpamvu muziyi ntambara ayo guhezwa no gutotezwa kw'abatutsi b'abanyekongo. Minisitiri Nduhungirehe yavuze ko cyarangiza intambara ari uko habaho ibiganiro bya politike bitaziguye hagati ya Leta ya Kongo na M23. Kinshasa ivuga ko itazigera iganira na M23 ahubwo izavugana n'u Rwanda ruyifasha. Nkiri muri Kongo ariko kandi mubwire ko umuryango mpuzamahanga uharanira uburenganzira bwa muntu Amnesty International usaba Perezida Felix Tshisekedi wa Kongo Kinshasa guhagarika icwa ry'insoresore zayogoje umujyi wa Kinshasa mu bikorwa by'ubujura urugomo n'ubwicanyi. Uyu muryango Amnesty International mu itangazo washyize ahagaragara kuwa 2 uragira uti Perezida wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo agomba guhagarika icwa ry'abantu barenga 170 nk'uko umuryango utegamiye kuri Leta witangaza. Minisitiri w'Ubutabera wa Kongo Constant Mutamba yatangaje ku itariki 5 Mutarama ko abantu barenga 170 bakekwa kuba bafitanye isano n'udutsiko tw'abagizi ba nabi bakunze kwita kurano cyangwa se amabandi bimuwe bavanwa mu murwa mukuru Kinshasa bakajyanwa muri gereza ya Ngenga mu majyaruguru y'uburengerazuba bw'igihugu ngo bahicirwe. Umuyobozi wungirije Amnesty International ushinzwe Afurika y'Iburasirazuba n'Amajyepfo yavuze ko kwimura muri gereza biteye ubwoba rwose. Yavuze ko atinya icwa ry'abantu benshi vuba ngaha kubera kutagira amakuru yizewe ku bijyanye n'abakatiwe urwo gupfa nk'uko urubuga rwa Amnesty International rwabyanditse. Yagize ati Perezida Tshisekedi agomba guhita ku mugaragaro kandi mu buryo budasubirwaho ahagarika gahunda iyo yose yo kwica abantu muri gereza ya Ngenga cyangwa se ahandi hari inteko ishinga amategeko igomba gufata icyemezo cyo guhagarika icwa mu gihe hagitegerejwe ko igihano cy'urupfu gikurwaho burundu muri Kongo. Amnesty International ihamagarira kandi abategetsi ba Kongo guhagarika iyoherezwa mu kivunge mu magereza ya kure harimo na Ngenga aho abagororwa benshi bamaze gupfa bazize inzara n'indwara. Icyakora mu kiganiro n'abanyamakuru yatanze ari kumwe na mugenzi we ushinzwe itumanaho n'itangazamakuru kuwa mbere Kinshasa, Minisitiri w'Ubutabera yakuyeho amakuru avuga ko yohereje ikivunge cy'abagizi ba nabi mu zindi ntara z'igihugu kugira ngo bicwe. Uyu minisitiri nawe yatangaje ku itariki 3 z'ukwezi kwa 12 k'umwaka ushize ko igihano cy'urupfu kizahabwa abakaruna cyangwa se amabandi bahamwe n'icyaha kubera ko birivuga ko wicisha inkota agomba kwicishwa inkota nawe. Hagati ari gukana igisirikare cya Kongo kirigamba kwirukana inyeshyamba za M23 mu bice bitandukanye bya teritwari ya Masisi mu Kivu y'Amajyaruguru mu duce FARDC yigambye gufata harimo Kangungu M23 rimaze hafi umwaka igenzura ndetse na Kaufamandu. Ni nyuma y'imirwano ikomeye yiri wisakiranye M23 n'urw'ingabo za Leta kuwa 2. Umuvugizi wa FARDC mu ntara y'Kivu y'Amajyaruguru Lt Colonel Guillaume Kayiko yanditse ku rubuga rwe rwa X ku bitero bya FARDC byo kwirwanaho byo ku itariki 7 Mutarama byazemere kwisubiza ibice bitandukanye byagenderwaga n'ibyihebe bya M23
ndetse yunzemo ko imirwano yo kuwa kabiri ingabo za leta zayiciyemo inyeshyamba nyinshi za M23. Icyakora nubwo Kinshasa yigamba ko ingabo zaho zigaruriye Ngungu, amakuru yavuze ko iyi santere ikiri mu maboko y'inyeshyamba za M23. Imirwano yo muri aka gace ikurikira yabaye mu cyumweru gishize yasize inyeshyamba ziyobowe na General Sultan Makenga zigaruriye santere ya Masisi. Andi makuru yavuze ko ingabo za leta zanigarurira agace ka Karambi. Ninyabeje muri Kenya abanyamakuru bicaye imbere mudasobwa barandika banitswe umusirikare mu ngabo za Kenya KDF yishwe atewe amabuye mu mpaka zo kwanga kwishyura umumotari wari umutwaye. Ikinyamakuru Desitiri n'igito cyanditswe umumotari yatwaye umusirikare bagezeho bagomba kumwishyura undi akura mu gikapu imundi atangira kurasa mu kirere kanga umumotari kugira ngo yiruke atishyuye amafaranga y'urugendo. Uyu musirikare ngo ahindukiranye umumotari amwambura umutungo yijyana atanamwishyuye. Abaturage bareberaga bamwijugunyeho bamutera amabuye baramwica. Amakuru yavuze ko kurwanira moto yagerageje kurasa amasasu menshi ngo atere ubwoba abaturage birangira bashoboye no kumwambura imbunda, ariko ngo abaturage babiri muri ako kavuyo yakomerekeje n'amasasu. Ku rundi ruhande ariko umukuru wa polisi ya Kenya Douglas Kanja ngo ashobora kwisanga mu mazi abira nyuma yo kwanga kwitaba urukiko rukuru ku byaha by'abaturage bamaze igihe bashimutwa. Ikinyamakuru tuko cyanditswe umupolisi mukuru yagomba kwitaba ari kumwe n'abandi bategetsi bakuru barimo minisitiri w'umutekano w'imbere mu gihugu Bwana Kipchumba Murkomen ndetse n'umuyobozi w'urwego rw'ubugenzacyaha mu gihugu Mohamed Amin. Aba bagabo ko ari batatu bafite umutekano Rwanda rwa Kenya mu minwe yabo. Makuru yavuze ko bose nta n'umwe witabye urukiko bituma urubanza rusubikwa bataburanye. Minisitiri Murkomen ngo yohereje umunyamategeko bari ku mukuru wa polisi yanga kwitaba, ngo yavuze ko afite izindi nshingano zihutirwa z'umutekano mu gihugu. Mu minsi ishize polisi ya Kenya yabaye nk'itera umugongo ikibazo cy'abantu birirwa irengero ndetse abanyakenya bose babona ko igihugu cyarangaye udasize na Perezida William Ruto. Abashimuswe ubu hatazwi irengero ryabo harimo abaziraga kunenga imitegekere ya Perezida William Ruto abandi bakamushushanya. Nk'ubu mu binyamakuru bya Kenya abantu baribaza icyashimuse aba bantu, nyamara ibyo bavugaga kuri Perezida bavuga ko nta kibazo bibonamo. Urugero muri 2023 ishyira 2024 abanenga Perezida William Ruto bamuhimbye akazina Zakayo bashaka kwerekana ko asoresha kurusha Zakayo uvugwa muri Bibiliya, kandi nyir'ubwite yakunze kuvuga ko kumwita Zakayo nta kibazo bimutera. Ya Zakayo pia si mbaya kwa sababu kusanya ushuru ya kupeleka Kenya mbele, hiyo ni sawa. Na kwanza Zakayo ndio aliona Mungu alimtembelea. Sasa wewe ujakuwa Zakayo utatembelewa na Mungu namna gani? Ubu muri iki gihe abanyakenya batebya brava ko zina kaza kaya abantu bamaze ukibagirwa, ahubwo umukuru w'igihugu cya Kenya William Ruto yarangije umwaka ushize bamubyinira kasongoye kwera indirimbo iri kubica hanze anga ujye kumva abantu bagenda cyangwa se mwicaye ukumva umuntu ati kasongoye kasongoye. Story Kasongo Zakayo sijui hiyo Kasongo ni sawa, ni wimbo mzuri sana ambaye ilikuwa inaendelea, so hiyo Kasongo tuendelee naye. Ibi nabyo ikinyamakuru The Star cyanditse ko Perezida William Ruto yatangaje ko nta kibazo afite kuba abaturage batangiye kumwita Kasongoye, cyane ko nari gati gacaguhoza mwungirije bari baramuhimbye rigije kandi ntibitera ikibazo. Ani ho abantu bibajije iki inzego zitagaragara ziraho zishimuta abantu bazira kuvuga kuri Perezida nyama n'ibyo bamuvugaho nta cyaha cyangwa se ikibazo bibonamo. Ariko mu Rwanda rwa kera n'ubundi ngo umwami ntiyicaga rubanda. Uwa makuru ava muri Kenya ava ko nibura abantu batanu bari barashimutswe bamaze kuboneka, ariko niba baratangira kuvuga inzira y'umusaraba banyujijwemo n'ibyo babayeho byose muri iki gihe bamaze nta uzi irengero ryabo. Nararanganije amaso ibinyamakuru byandikirwa muri Uganda. Abanyamakuru bakiza amakaramu ku mpapuro barandika banitswe ishyirahamwe ry'abanyamategeko muri Uganda ryatangaje ko rigiye kwegera Perezida w'urukiko rw'ikirenga Alphonse ngo arenganure umunyamategeko Kiiza, umwe mu bunganira Dr Kiiza Besigye wafungiye mu rukiko azira kurusuzugura agahita akatirwa gufungwa amezi 9 ku kanya. Ni urubanza rwa Colonel retired Kiiza Besigye kuwa kabiri ubwo abanyamategeko be bageraga ku rukiko rwa gisirikare rwa Makindye. Bwana Kiiza ngo yashakaga kwicara n'abanyamategeko bagenzi be, umusirikare uharinda bavugana nabi bihuje nuko mwiburanisha rishize yihanangirijwe. Umusirikare w'inteko iburanisha ategeka ko ahita afungwa amezi 9 kuko yasuzugura urukiko. Umunyamakuru wa NTV wari mu rukiko yavuze ko umunyamategeko Kiiza yakubise ku meza afite uburakari bikamuviramo gusanga uwo yunganira muri gereza akazamaramo amezi 9 niba nta gihindutse. Brigadier Freeman Mbowe Perezida w'inteko y'abacamanza ba gisirikare baburanisha Dr Colonel retired Kiiza Besigye yaciye iteka ko kugasuzugura batakavamo, ategeka ko umunyamategeko afungwa gukanya biba nko guhumbya batawe muri yombi. Uru rubanza ngo urashyushye hamwe bunganira Besigye barimo umunyakenyakazi Madame Marita Karua nawe yabaye nk'ukoza nyona Perezida w'inteko y'iburanisha ubwo avuga ko ngo ari mu rukiko ntashimangire ko rwa gisirikare, nawe ngo yateranye amagambo na Perezida w'inteko y'iburanisha amusaba gutsindagira ko urukiko rwa gisirikare kugira ngo yitandukanye n'urukiko rw'abasivili nkawe. Agaseke k'amakuru mu karere ngapfunikire muri Tanzania abanyamakuru bakojeje ba muri no barandika banitswe bazengura politiki ya Tanzania bibaza icyerekezo n'amaherezo by'ishyaka Chadema ritavuga n'ubutegetsi muri Tanzania uko rishobora gucika
bice bivuye ku ihangana rya perezida waryo Freeman Mbowe na visi perezida we Tundu Lissu, buri wese ushaka kuba perezida waryo. Ikinyamakuru The Citizen cyanditse ko abagabo bakomeye muri politiki ya Tanzania kuri ubu bahanganye nk'intamati, kandi ngo bizagira ingaruka kuri ryo, cyane ko buri wese ashaka kuribera perezida, ariko kamarampaka akaba ari amatora ari ku itariki 21 ukwezi kwa mbere. Abarebera hirengeye ibintu muri Tanzania barashinja Tundu Lissu kwiyamamaza yigira miseke igoroye y'ishyaka, kandi akavuga amagambo mabi kuri mugenzi we Freeman Mbowe umaze imyaka 30 wica dema. Ikinyamakuru cyanditse ko Freeman Mbowe nawe utakwemeza ko ari furi nk'uko izina rye ribivuga, nayo ngo yikuyagaho mwino abwiza ukuri Tundu Lissu umwungirije. Kuri Mbowe ngo Lissu ni umuntu wigira miseke igoroye nyamara w'injiji, umwirasi kandi uhora yerekana ko adahari ishyaka ritabaho, ari we kamara ushoboye kuribera perezida gusa. Abasenguzi ba politiki bagaragaje ko abagabo kuri ubu barwaye indwara yo kwerekana ko ari abantu bakunda igihugu kurusha abandi mu ishyaka no muri Tanzania yose, ariko ibingibi ngo nubuswa no kwibeshya. Tundu Lissu ashinja ruswa perezida w'ishyaka ndetse no kuba igikoresho cya CCM iri ku butegetsi, akanahamya ko mu gihe cy'amatora ahabwa ruswa kugira ngo atsindishe ishyaka. Freeman Mbowe nawe ashinja Lissu ubugoryi, kwirata no guhubuka, kandi akaba ari wa muntu umutwe we harimo ubusa. Abasesengura politiki ya Tanzania bavuze ko ihangana rya Tundu Lissu na Freeman Mbowe wayoboye iri shyaka Chadema ari amahirwe kuri CCM rya perezida Samia Suluhu Hassan uzaba ushaka manda ya kabiri mu kwezi kwa 10 uyu mwaka, kuko guhangana n'abarwana hagati yabo birangira bakuretse. Abasengura ishyaka basoza bagira bati muvunja chama ni mwana chama, cyangwa se mu kinyarwanda usenyirwa umutiza umuhoro, cyangwa se harimo gishigisha ntavura. Iri shyaka Chadema risanzwe ribonwa nk'irikuze muri Tanzania, ku buryo bamwe babonaga ko uyu mwaka ryashobora kuba ryanatsinda amatora ya perezida mu gihe ryaba rikize hamwe rikirinda umwiryane.